kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri radio Isango Star 91 n'ibice bitanu no kuri wa3 Isango Star rwa. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 1969 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ku kwezi icyogajuru cya mbere kijyanye abantu. Ikigendajuru cyoherejwe mu butumwa bwiswe Apollo 11 cyatwaye Neil Armstrong, Buzz Aldrin ndetse na Michael Collins. Abagabo batatu bogoza ikirere mu rugendo rw'ibirometero 400 kuva ku isi ujya ku kwezi. Mu rugendo rw'iminsi 8 aba bagabo bitegereje isi dutuye mu buryo butandukanye uko babyifuza, bareremba mu isanzure. Ariko se koko aba bagiye ku kwezi? Amamiliyoni y'abantu yabonye abagabo babiri, Neil Armstrong na Buzz Aldrin, bakandagiza ibirenge byabo ku kwezi. Hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi mu 1969 saa 2 z'ijoro n'iminota 18 Armstrong ahita avuga aya magambo akomeye hatazigera yibagirana. Agatambwe gatoya ku muntu ariko n'igitambwe kinini kuyo ku muntu. Gusa uyu munsi hari benshi bemeza ko kugira ngo bizere aka gatambwe gato k'umuntu bitoroshye cyane nyuma y'ibimenyetso byavumbuwe ko aka gatambwe gato gashobora no kuba katarabayeho. Kujya ku kwezi kw'Abanyamerika mbere y'Abarusiya ni igitego gikomeye. Muri iki kiganiro turagaruka ku bitekerezo bya bamwe mu bashakashatsi mu by'isanzure bagaragaza ko kujya ku kwezi kw'Abanyamerika ari ikinyoma gikomeye. Ingingo ihita isobanura ko kuva ukwezi kwabaho nta muntu uragukandagiraho. Ni gute kimwe mu bikorwa byakoze amateka mu mibereho ya muntu cyaba ari ikinyoma? NASA yaba yarabeshye isi yose mu gihe cy'imyaka ingana uko? Ndashimira uwitwa Laurent Freeman wanditse inkuru ifite umutwe ugira uti L'homme sur la lune en 1969, le plus grand mensonge de l'ère moderne. Umuntu ku kwezi mu 1969, ikinyoma cy'ikinyejana kigezweho. Ikaze muri iki kiganiro gitegurwa ku bufatanye na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Nitwa Ismael Mwanafunzi. United States. Beaucoup de problèmes se sont présentés dans les années 60 qui ont conduit les gens. Ibibazo byinshi byazamuye mu myaka ya 60 byatumaga abantu bavuga ko tutazigera tujya ku kwezi. Uyu yitwa Bill Kaysing, yahoze ari umusesenguzi wakoreraga kompanyi yitwa Rocketdyne yakoze ibyogajuru bya Apollo. Mu myaka 46 ishize uyu Bill Kaysing yarebaga kuri televiziyo kimwe n'abandi bantu bo hirya no hino ku isi uburyo Abanyamerika bagendesha ibirenge ku butaka butigeze bukandagirwaho bwo ku kwezi. Gusa ibyo yabonaga kuri televiziyo icyo gihe bitandukanye cyane n'ibyo yabonye nyuma yo gusesengura amashusho yabonaga kuri televiziyo, ndetse waniyemereza ko akurikije ubusesenguzi yakoze ku mashusho yo ku kwezi abona ko nta muntu wigeze akandagiza ikirenge cye ku kwezi. Iyi ni ingingo ahuriyeho na 20% by'Abanyamerika. Iyi kandi ikaba ingingo ahuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi mu by'isanzure. Brian Larry yahoze ari umukozi w'ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure NASA. Yari umujyanama mu by'ubumenyi muri gahunda ya Apollo. Ntabwo nshobora kwizera 100% ko abantu bo muri misiyo Apollo baba barageze ku kwezi. Birashoboka ko abantu bo muri NASA baba barahimbye ibyo bintu kugira ngo bagaragaze ko ari bo bambere bageze ku kwezi. Iyi mpamvu yonyine yatuma Abanyamerika bahimba iki kinyoma? Kugira ngo tubone igisubizo kuri ibi biradusaba gusubira inyuma y'imyaka 50. Igihe Abanyamerika n'Abarusiya bari mu ntambara ikomeye igamije kwigarurira isi, abantu iki gihe batekerezaga ko hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya abazagera ku kwezi bwa mbere bazaba ari bo ba nyir'isi n'isanzure. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mu 1957 Abarusiya bateye isi ubwoba ubwo boherezaga mu kirere Sputnik, icyogajuru cya mbere cyagiye mu isanzure kuva isi yabaho. Iki gihe New York Times yanditse inkuru itera ubwoba Abanyamerika ko Abarusiya bashobora kuba bafite ibitwaro bya kirimbuzi bazamukanye muri icyo cyogajuru, kandi ko bashobora kubirimbuza umujyi wari wo wose bashaka muri Amerika. Ubwoba bw'imperuka iturutse ku ntwaro za kirimbuzi bwahise butaha imitima y'Abanyamerika ubwo Abarusiya bigaruriraga isanzure. Igitekerezo cya nyuma cyari mu mitwe y'abategetsi ba Amerika cyari uko intego ya nyuma y'Abarusiya yaba ari ukuzubaka ibiringiro birasirwaho misile ku kwezi.
ku banyamerika iki gihe amahirwe yo kohereza umuntu ku kwezi akagaruka ari muzima yari 0.0017 ku ijana. Mu yandi magambo ibi ntibyashobokaga. Ibi bitashobokaga, hari izindi nzira nyinshi zo kubinyuzamo kugira ngo bishoboke. Hari bamwe mu bahoze ari abakozi ba NASA muri za 60 bemeza ko koko misiyo ya Apollo yoherejwe mu isanzure ku itariki ya 16 z'ukwa karindwi, ariko ko itagejeje ku kwezi abo yari itwaye. Uyu ni Bill Kaysing. Abashakashatsi mu by'isanzure bahagurutse mu kigendajuru cya Saturne V. Ibyo bisobanura ko barenze mu kirere abantu babareba. Gusa bagumye mu kirere ku mpande z'isi mu gihe cy'iminsi 8. Hanyuma muri icyo gihe nibwo berekanye ya mashusho y'amahimbano bavuga ko yafatiwe ku kwezi. Nyuma y'iminsi 8 agace k'inyuma k'ikigendajuru barimo kitandukanyije nacyo, hanyuma kigwa nk'uko twabibonye kuri televiziyo. Mu 1968 iki gikorwa cyatumye hakinwa filime yiswe Capricorn 1, filime igaragazwamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibeshya abantu ko zohereje umuntu kuri Mars. Amashusho yakoreshejwe muri iyi filime arasa cyane n'amashusho yashyizwe hanze yafatiwe muri misiyo Apollo 11. Paul Lazarus wayoboye iyi filime we yanivugiye ko iyi filime ishingiye ku kuri kurusha uko ari umukino. Iki gihe NASA yari ifite ubushobozi bwose bwo gukora ikinyoma yashaka. Yashoboraga gufatira amashusho yose ishaka muri studio ya televiziyo ikemeza abantu ibyo ishaka ko bemera. Teknoloji yari iki gihe yarabyemeraga. Iyi filime ya Capricorn 1 yatwaye miliyoni 4,800 by'amadolari. Misiyo yo kujyana umuntu ku kwezi yo yatwaye miliyari 40 z'amadolari. Abashakashatsi mu by'isanzure bemeza ko ayo madolari ahagije kugira ngo hahimbwe ikinyoma kitigeze kubaho. Uwitwa Bill Kaysing wavuga ko guverinoma ya Amerika ndetse na NASA bahimbye kiriya kinyoma kuko kujya ku kwezi bitashobokaga, bityo rero nta kindi bari kubeshya abaturage. Kaysing avuga ko amashusho yo ku kwezi yafatiwe mu butayu bwa Nevada mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cya gisirikare cy'ibanga kizwi ku izina rya Zone 51. Ikigo cy'ibanga twagarutseho mu biganiro byacu. Aha, iyo uhinjiye ushaka amakuru cyangwa se ubaza ibibazo wanahagwa. Amafoto ya Zone 50 yafashwe n'icyogajuru cy'Abarusiya agaragaza ibisa na za studio video, ariko nanone akagaragaza ibiharabuge n'ubutaka busa neza n'ubwo ku kwezi. Muri Zone 50 harimo ikinogo kimeze neza nk'ikiri ku ifoto yo ku kwezi yafashwe n'icyogajuru cya Apollo 10 mu myaka ya za 60. Iyi ngingo ituma hongera kwibazwa niba koko abanyamerika barijeje abantu ko ubutayu bwa Nevada ari ku kwezi. Abashakashatsi mu by'isanzure bemeza ko ibi bishoboka, akaba ari niyo mpamvu Zone 50 itagerwamo. Bikekwa ko bimwe mu byakoreshejwe bafata amashusho agaragaza Zone 50 nko ku kwezi byaba bikiri muri iki kigo cya gisirikare cya R51. Gusa niba bigihari nta muntu uzapfa gushobora gutera yakajisho ngo amenye ukuri. Muri iyi gahunda yo kunyomoza abanyamerika ku kujya ku kwezi kwabo, hibazwa niba koko abanyamerika baraguye ku kwezi mu kigendajuru gipima 2,100. Ni iyihe mpamvu hatacize ikinogo? Ibi bituma hongera kwibazwa niba koko ikirenge tujya tubona ku mashusho gishushanyije ku kwezi kigaragaza aho Neil Armstrong yakandagiye niba ari ukuri koko. Batubwira ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi mu 1969 ku isaa 2:18 z'ijoro ikigendajuru cya Apollo 11 aribwo cyaguye ku kwezi kijyanye abashakashatsi mu by'isanzure ku kwezi nyine. Ese ubu aha hantu ntihaba ari aho bakoreye muri studio y'amavideo? Ahantu tubona hakaba ari igishushanyo bakoze bakagikiniraho cyane ko ikoranabuhanga ryabibemereraga. Kuri bamwe iki cyaba igisobanuro cy'ibura ry'urusaku rwa moteri mu majwi n'amashusho agaragaza imigendekere yo kugera ku kwezi. Urusaku rw'icyogajuru ruba ari rwinshi ku buryo rugera kuri decibel 140 cyangwa 150. Ibi ni bipimo bapimisha urusaku, bivuze ko ruba ari ntagereranwa mu bwinshi. Ni gute amajwi y'abantu bari mu cyogajuru kirimo kigenda dushobora kuyumva, kuko ku mashusho tubona twumva amajwi y'ibyo bavuga. Iki cyaba ikimenyetso ko ari amashusho ari amahimbano yafatiwe ahantu harinzwe cyane ho ku isi. Mu mezi make mbere y'uko icyogajuru cyagiye ku kwezi gihaguruka, hari ikimeze nkacyo cyakorewe igerageza hejuru y'ikigo cya gisirikare cya Layton. Mu gihe amakamera ya NASA yafataga ayo mashusho y'igerageza,
Neil Armstrong yarimo arwana n'icyo cyuma yarimo agerageza mu kirere. Kuri metero 100 mu kirere yananiwe guturisha iki kigendajuru, ariko abasha kukivamo asimbutse mu mutaka. Iki kigendajuru nticyari gishoboye, cyari kinaniwe no kugenda ku isi cyakoreweho. Ni gute cyari kubasha kugwa ku kwezi ubutaka bwari butaragerwaho na muntu? Iki kigendajuru cyari gifite moteri imwe nini y'ingenzi. Abakigendagamo bari bategetswe kugenzura neza ubutumburuke bariho mu gihe cyo kumanuka. Ikindi cyari gikoze mu buryo washoboraga kugira akantu gato k'uburemere buke cyane wongera muri kabine yacyo, bikaba ibibazo bikomeye byavamo no gusandara. Uyu munsi ikigo cy'abanyamerika cy'ubushakashatsi mu isanzure NASA gifite ingingo nyinshi zivuguruza abavuga ko kitohereje abantu ku kwezi. Uyu yitwa Brian Welch, wahoze akorera NASA. Ingingo zishingirwaho n'abakana byo kujya ku kwezi zipanganye ubwitonzi, kandi birumvikana zigomba kwitonderwa mu rwego rwo gusobanura ikintu nk'icyo. Gusa hari igihamya imwe igaragaza ukuri nyako. Ku buso bwo ku kwezi hariho ibirenge by'inkweto zakandagijweyo n'abantu. Gusa abahakana ibyo kujya ku kwezi bavuga ko n'ibyo birenge bishidikanywaho. Ku kwezi nta mwuka n'umuyaga bihaba, bivuze ko uramutse ukandagiye mu mukungugu waho, icyo kirenge cyawe kiguma kihishushanyije mu myaka magana. Ariko rero nanone biragoye gusobanura uko ibyo birenge bikihishushanyije mu gihe abahakandagiye bari mu kigendajuru gihuha umukungugu, kandi kikabikorana ingufu nyinshi. Uyu munsi amafoto yose agaragaza ku kwezi yerekana ahantu hagiye hakandagirwa na Neil Armstrong, ndetse n'ahanyuze amapine y'akamodoka bajyanye ku kwezi. Hari ikindi kintu kigoranye gusobanura. Mu nshuro 6 zose abanyamerika bohereje ibyogajuru ku kwezi, nta na hamwe hagaragazwa ikinogo cyaba cyarahaciwe n'icyogajuru kisekuye ku butaka bwo ku kwezi, mu gihe kugwa kw'icyogajuru bikoranwa ingufu ku buryo haba hagomba gucikamo ikinogo. Ikindi, niba koko icyo kigendajuru cyaraguye ku kwezi, kuki mu mafoto yacyo hatagaragaraho umukungugu watumutse ukazamuka ukaza kongera kugwa? Ibi byose biratuma abantu bakomeza gukeka ko aya magambo ya Neil Armstrong intambwe nto ku muntu ikaba igitambwe kinini ku kiremwa muntu yaba yarayavugiye mu butayu bwa Nevada muri zone 51. Bill Kaysing, umwe mu bagaragaje bwa mbere ko kujya ku kwezi byari ibinyoma, yanashidikanyaga ku buryo icyogajuru cyahagurutse ku isi. Mu guhaguruka kwacyo ntago twabonye imyotsi myinshi yagombaga guturuka muri reactor cyangwa se hagenewe gusohora umwotsi mu cyogajuru. Icyo tubona gusa ni icyogajuru gifata ikirere nta myotsi, uboshye cyari kizirikishijwe imigozi bakagiterura. Hanyuma niba nta mwuka n'umuyaga biba ku kwezi, kubera ikibendera rya Amerika ryashyizwe ku kwezi rigaragara rihuhwa n'umuyaga? Ikindi ni uko amafoto yose agaragaza abantu bari ku kwezi afite ibimenyetso byo kuba yarafatiwe muri studio. Uhereye ku ifoto ya mbere igaragaza umuntu uhetse ibikapu agenda ku kwezi, ifoto isobanuye byinshi mu mateka ya muntu, ntigaragara neza. Kuki amafoto nk'ariya y'agaciro ntagereranywa bigoranye kuyareba? NASA yakoresheje tekinoloji yo mu myaka ya za 60. Abavugira NASA bavuga ko aya mashusho atagaragara neza bitewe n'ubwoko bwa kamera bakoreshaga icyo gihe kuri mission Apollo 11. Gusa hari abahanga batekereza ko aya mashusho yishwe na NASA ku bwende. Iki gihe televiziyo yari yaraje. NASA yari ifite ubushobozi bwose bwo gukora amashusho ishaka y'umukara n'umweru arimo amashaza, bigaragara ko yafatiwe ku kwezi kandi agafatwa na kamera y'icyogajuru. Rukuruzi y'ukwezi ikurura gake inshuro 6 munsi ya rukuruzi y'isi. Iyo ufashe video igaragaza abanyamerika bagenda ku kwezi ukayihutisha, ubona barimo kwiruka nk'abiruka ku isi. Ikimodoka bajyanye ku kwezi bagendagamo nacyo muri video, iyo wihutishije video kirimo ubona gisa naho kigenda ku isi. Ikindi kimenyetso kiyongera kuguhuha n'umuyaga kw'ibendera riri ku kwezi ahantu hataba umwuka ntihaba umuyaga, ni amafoto yafatiweyo. Amafoto tubona yagiye afatwa na za appareil foto zari ku myenda y'abashakashatsi bagiye ku kwezi. Nyamara hari abashakashatsi bagiye bemeza ko imiterere y'ikirere cyo ku kwezi itari gutuma ama appareil amwe yitwajwe n'aba banyamerika akora neza. Ikindi ni uko izi appareil zari ziri mu gatuza k'aba ba astronaute cyangwa se abashakashatsi mu by'isanzure. Appareil iziritse mu gatuza ku muntu ahantu adashobora kunama cyangwa se ngo yizunguze mu buryo bwose ashaka, byagorana ko yafata amafoto nk'ayo bafashe, kuko bafataga amafoto ari uko binyeganyeje.
nyamara amafoto bafashe apimye neza ku buryo ubona yarafotowe n'umuntu wabyitondeye akaba yanatera ivi hasi. Abakoze isesengura ry'amafoto bakoresheje ibyuma bagiye babona ibimenyetso byinshi bigaragaza ko yafatiwe muri studio. Icya mbere ni urumuri aya mafoto afite. Ku kwezi isoko y'urumuri imwe ihari ni izuba, kandi bo nta rundi rumuri bari bitwaje habe n'umurabyo. Nyamara ku mafoto ibicucu byabo bigaragara mu byerekezo bitandukanye, bigaragaza ko hari muri nyinshi zitandukanye. Ubundi ibicucu by'amafoto byakabaye bigaragara biva mu burasirazuba byerekeza mu burengerazuba nk'uko izuba ribigenza nyine. Muri aya mafoto kandi harimo yagiye afatwa bigaragara ko yafatiwe mu gicucu cy'izuba, ariko umuntu ukamubona wese agaragara nta kijima gahari. Harimo n'ifoto yafashwe igaragaza izuba inyuma y'uwafotowe, ibyo abafotozi bita contre-jour. Aha ishusho ibigomba kugaragara nabi byanze bikunze kuko uba wafotoye izuba, nyamara yigaragara neza cyane nk'iyakorewe muri mudasobwa. Kubera iki aya mafoto menshi yafatiwe ku kwezi mu duce dutandukanye two ku kwezi no mu bihe bitandukanye, usanga menshi igice cy'inyuma cyayo cyangwa se ama background ari amwe. Module linéaire cyangwa se icyogajuru Neil Armstrong na Buzz Aldrin bagiyemo cyahagaze ku musozi umwe w'uko kwezi. Nyamara hari amafoto abiri bavuga ko bafotoreye ahantu habiri hatandukanye, ariko icyuma cyabatwaye kikagaragara kuri yombi. Nyamara mu gusobanura aya mafoto nazivuga ko imwe yafatiwe ku birometero 4 uvuye aho indi yafatiwe, kandi ahantu harasa. Hari abatekereza ko irari ikosa ryo kwibeshya ryakorewe muri studio yafatiwemo aya mafoto yiswe yo ku kwezi. Indi ngingo nuko mu gusesengura aya mafoto mu byuma bagiye babona aho twadusaraba twishushanya ku kintu ugiye gufotora mu rwego rwo kuringaniza no guhamya neza ko cyo ugiye gufotora. Aha hibazwa uburyo icyuma cyafashe aya mafoto cyahitagamo icyo gifotora kikaringaniza neza mu rwego rwo guhamya no gufata ifoto nyayo. Hari abahanga mu gufata amafoto bemeza ko ibi bishoboka cyane, ariko nanone hari aho dusaraba tugiye dushushanyije inyuma y'icyafotowe bisa naho dusaraba twagiye dushushanywa ku mafoto yamaze gufatwa. NASA ivuga ko izi ngingo ziyishinja nta shingiro zifite mu buryo bw'ubumenyi, mu buryo bw'amateka no mu buryo bufatika cyangwa se buri fizike. Gusa abashinja NASA ububeshyi nabo baratsimbarara. Nyuma yo kwitegereza amafoto yose n'amavideo, nahise nemera bidasubirwaho ko tutigeze tujya ku kwezi. Niteguye no kuba nateka ubuzima bwanjye kuri icyo. Uyu yitwa Bart Sibrel, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yanazamuye ingingo yo kwibaza niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarapanze iki kinyoma ku buryo nta muntu n'umwe wigeze azivamo ngo agire amakuru abitangazaho. Mu gutegura urugendo rwo kujya ku kwezi, NASA yabanje gutoranya aba astronaute 7 bazajya muri iyi misiyo bwa mbere. Aha hatoranijwe uwitwa Virgil Grissom, umupapa w'umuryango wari waranakoze ingendo nyinshi mu kirere. Uyu byanze bikunze yagombaga kuba umuntu wa mbere uzakandagira ku kwezi. Gusa Grissom yari yaritandukanije n'uyu mushinga mu buryo buzwi. Yari yaravuze ko kujya ku kwezi bitazashoboka. Mu magambo ye yari yaravuze ko umuntu uzajya ku kwezi atazagaruka ahubwo azagwayo. Ku itariki ya 27 z'ukwa mbere mu 1967, imyaka 2 mbere yo kujya ku kwezi, Grissom na bagenzi be bagiye mu cyogajuru muri misiyo yiswe Apollo 1 gukora ubushakashatsi mu isanzure. Aba bagihaguruka ku butaka batangiye kugira ibibazo mu cyogajuru barimo uhereye ku itumanaho. Bavugaga ko nta jambo na rimwe bumva riturutse ku butaka. Ako kanya icyogajuru cyafashwe n'inkongi y'umuriro, aba astronaute barimo indani. Gus Grissom, Ed Wright na Roger Chaffee babuze ubuzima batarava no mu buso bw'isi. Umuryango wa Virgil Grissom utekereza ko ugushya kwa Apollo 1 kutari impanuka ahubwo byari byarapanzwe. Scott Grissom ni umuhungu wa Virgil Grissom. Ndatekereza ko ari inkongi yakozwe babishaka. Ndakibaza ibyo babonye mu iperereza bakoze kuri iyo mpanuka, niba baranarikoze igihe cyose CIA cyangwa FBI bari muri iki gikorwa. Gusa icyo nzi cyo nuko byakozwe ku bushake. Mais je sais que c'était volontaire. Uyu muryango uvuga ko NASA izi byose birebana n'iyi mpanuka.
aba basore bose bahiriye muri iki cyogajuru bari bazi byinshi kuri projet ya Apollo 11. Imigambi yose yo kujya ku kwezi bari bayifite neza. Gusa icyuri ukuri koko nuko impamvu y'iyi nkongi itigeze imenyekana. Grissom ntabwo ari we muntu wenyine wari ufite amakuru ahagije kuri gahunda yo kujya ku kwezi wapfuye urupfu rw'amaherere. Thomas Ronald Baron yari umuyobozi ushinzwe iby'umutekano muri gahunda yo kubaka cya cyogajuru cya Apollo 1 cyatwitse ba Grissom. Iyi nkongi ikimara kuba, uyu yabwiye Kongere ya Amerika ko abanyamerika batazigera bagera ku kwezi kubera ubushobozi buke bw'ibyogajuru byabo. Yatanze impamvu 500 zigaragaza kudashoboka kw'iyi gahunda. Nyuma y'icyumweru kimwe avuze ibi, imodoka ye yagonzwe na gari ya moshi. Baron, umugore we n'agakobwa kabo bahise bapfa. Raporo y'iperereza kuri uru rupfu yaburiwe irengero burundu. Ibi ntibyarangiriye aha, kuko hagati y'umwaka wa 1964 n'1967 abashakashatsi mu by'isanzure bagera ku 10 bapfuye mu buryo budasobanutse. Kandi aba bose babaga ari abantu b'imbere cyane mu mushinga wo kujya ku kwezi. Bill Kaysing avuga ko gukuraho aba bantu bose hari cyo gisubizo cyashobokaga. Pour garder un secret bien protégé, kugira ngo urinde ibanga rikomeye cyane gutyo biba ari ngombwa gukuraho abantu bose bafite ubushobozi bwo kurimena. Gusa nazivuga ko uyu mushinga wari uzwi n'abantu 250 ku buryo aba bose batashoboraga kubika iryo banga, kandi aba bose ntibapfuye. Nyamara bavuga ko kujya ku kwezi bitabayeho, bavuga ko abantu bake cyane aribo bari bazi neza iby'uyu mushinga. Abandi ngo bakoraga akazi gatuma batamenya amakuru. Bibaye ari ukuri, uku kuri kwazaguma ari ubwiru mu buzima bwose tuzamara ku isi. Indi ngingo ikomeye ishimangirwa n'abavuga ko nta muntu wigeze akandagira ku kwezi. Kugira ngo usohoke ku isi winjire ku yindi mibumbe, unyura ahantu hiswe ceinture de radiation de Van Allen cyangwa se umukandara wa Van Allen. Ni agace ka kumuriro kazengurutse Equateur. Kari ku birometero 400 uvuye ku isi, kagapima ibihumbi byinshi by'ibirometero. Ikiremwa muntu cyose cyanyura muri aka gace cyarwara indwara zitapfa gukira. Usibye Apollo, nta kindi cyogajuru gitwaye abantu kigeze kinyura muri ceinture de radiation de Van Allen. Abagiye bose bagarukiye munsi y'uyu mukandara. Kugira ngo unyure muri aka gace byasaba ko umuntu uri mu cyogajuru yaba yambaye imyenda ifite ubugari cyangwa se épaisseur ya metero 2. Nyamara bavuga ko bagiye ku kwezi bari bambaye imyenda ikoze muri aluminium imeze nk'urupapuro, ivanze na fibre de verre d'aluminium na silicone. Bivugwa kaba niyo barenga iyo ceinture de radiation batari kumara iminsi 8 nk'iyo bamaze, kubera ingaruka za kariya gace, kuko imirasire cyangwa se ibyo bita ama radiation active yoherezwa n'izuba atanga ubushyuhe bukabije mu gace aba bari barimo, ku buryo kurokoka bitari kubaho. Nyamara bagarutse ari bazima mu gihe bakabaye bararwaye kanseri bagatakaza n'imisatsi. Ntacyo babaye kuko batigeze bava ku isi. Ibi ni bivugwa n'abashakashatsi bemeza ko nta muntu urakandagira ku kwezi. Kuri bo, iyi ni nayo mpamvu Abarusiya batigeze bashaka kohereza abantu ku kwezi. Umwe mu bashakashatsi mu by'isanzure bakomeye mu Burusiya nawe avuga ko Uburusiya bwahagaritse imishinga yo kujya ku kwezi kuko nta muntu wajya ku kwezi ngo agaruke. Uyu yitwa Boris Valentinov Volinov. bien sûr, nous étions inquiets à l'idée de nous jeter dans l'inconnu de l'espace. Birumvikana twari dufite impungenge zo kwishora mu isanzure tutazi. Ni ibintu byumvikana ko twagize ubwoba. Nta kintu na kimwe twari tuzi ku ngaruka ziterwa n'iyo mirasire. Twanatekerezaga ko iyo mirasire yakwinjira mu cyogajuru. Ibyago byo mu isanzure byaba ariyo mpamvu yatumye NASA ikora umushinga wo gufatira amashusho muri zone 51 ikavuga ko ari ku kwezi. Kugeza uyu munsi Abarusiya ntibigeze bohereza umuntu ku kwezi, kandi byinshi mu byo Abanyamerika bakoze Abarusiya nabo barabikoze. Abanyamerika nabo ntibateganya gusubirayo. Wowe ku giti cyawe umaze kumva ingingo z'abashakashatsi mu by'isanzure, wakwemeza ko umushinga wo kujya ku kwezi wari ikinyoma? Uratekereza ko ingengo y'imari ya miliyari 40 z'amadolari yari yarateganirijwe kujya ku kwezi yaba yarakozwemo filimi ihenze kurusha izindi ku isi igakinirwa muri zone 51? C'est ma conviction personnelle. Ngewe uko niko mbyemera 100%, kandi ibyo nabyemeye nyuma y'imyaka y'ubushakashatsi nakoze kuri ibyo. NASA nta muntu n'umwe yigeze yohereza ku kwezi. La NASA n'a jamais envoyé aucun homme sur la Lune. Uyu ni umushakashatsi witwa Bart Sibrel.
Pour moi, une personne qui croirait que nous ne kuri sommes pas allés njyewe sur la Lune. umuntu uvuga ko tutagiye ku kwezi ni umurwayi wo mu mutwe. uwo we ni umukozi wa naza. Birasa naho nta buryo buhari bwo gukuraho izi mpaka. Gusa igisubizo cy'ibi byose kiri ku birometero 400 uvuye ku isi. Aha ni ku kwezi. Niba naza yaragiye ku kwezi, hagomba kuba hakiri ibyo yahasize nk'ikimodoka bagendagamo n'ibendera rya Amerika rigomba kuba rishinze aho bageze hose. Kugeza uyu munsi nta cyuma kireba ku kwezi gifite ubushobozi bwo gukurura ku buryo umuntu abona utuntu duto duhari kirakorwa. Mu myaka 2 igiye kuza, Ubuyapani bugiye kohereza icyogajuru ku kwezi gufata amafoto yegereye cyane. Bazabona iki? Mu gutegereza hari ikibazo kikibazwa. Umuntu yari yakandagira ku kwezi? Nsoreje ikiganiro sobanukirwa uyu munsi. Ushobora kunyandikira igitekerezo cyangwa ingingo wifuza ko twazaganiraho ubutaha kuri page ya Facebook y'iki kiganiro yitwa Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Nari kumwe na Airtel.